I pozdrav ljudi, evo nas Minecraft treći dio. Idemo evo da tražimo hranu, po mogućnosti da nađemo neko selo. Ali znam, evo našao sam samo 3 svinje. Iako sam ja musliman, ali u Minecraftu ne znam. Ali što je on dalje? Daje vode. Ovo sam iron. Župa da padne. Ništa znači. Ništa, ali baš ništa. A pokušam naći nešto ovdje. Možda sad malo vam. Možda vam nešto. Ali pa ali bit. Evo, čuka. Čuka, ruke, ne. Uf, evo še, to ću tako da otvorim. Ovo jače voli. Neću počeo s mačenom. Hvala, ako za svijeće. Vada je... Što? Da je ono? Mamo. Slušaj, nema se ovako što mi pada u drva. Ja ih dušim. Koji god je drvo na potu, ja vas slušim. Imamo 10 drveta. Evo. Slušimo. Još jedan vrsta vrsta. Idemo sad ovdje i moja kuća, mislim, tamo. Ako sam ne radim. Evo. Nije posljednjeno. A kako ja vodim tad? Te, nije vam mnogo. I svi ljudi u Minecraftu ne nađe. Imam a moja nam kuća uzme selo. Da moram postaviti to. Ljudi, ako vam se obavezno lajkajte i subscribeajte. Ako hoćete još Minecrafta, komentarno pišite. Da mi je. Treba mi jednu. Evo Jetpack easy. Kao sam rekao, bit ćeš i ti upravo. Ja ću zakinuti. Ti ovdje. Ajmo ovdje. Ajmo i tebe. Ajmo i tebe. I ajmo pobjegu. Ovo je razluka. Ovo je kuća. Moja prasa je sladak. Zero štilja dobre. Ali ja ne vidim prasa. Ne znam kakav je uči. Nemam ni šence.
imamo svega. Težimo. Kameru da ne napravimo. Već snimamo 7 minuta. Evo, sad će brzo biti 8. I recite šta ćete još da snimam. Nakon je Minecraft dosadio. I lajkajte obavezno, subscribeajte se, da me podržite. Ako želite, nije smjelo u profilu. Mogu 7 minuta da mi ja mislim da je ovo jes minus 11 uvijek kapaju na minus 11 jer tu uvijek dijamanti nisu baš uvijek ali većinom dijamante nađem profuru sam ovo jeste ovo sam napravio gdje se sad vamo i ništa možda kopam da mi je dijamanti, kako ste lepi samo. 1, 2, imam, kod lapisa ima ništa, malo okolo, iznad uvijek treba vidjeti. Još lapisa ima. Znači 5 blokova ispod lapisa, neko kaže dijamanti. Znači 1, 2, 3, 4, 5. Ništa. Ne, lažu.
Aj opet neki dijamanti kako naišli, bilo super. Ali neće ih više zadugo vidjeti. Već 10 minuta snimam. Lajkajte obavezno. I svima proslijedite kanal. Možda nađem sad neki dijamanti ili neki iron, bilo super. Dobro, irona manje više jer imam full iron armor, ali opet neće mi ništa biti. Evo. Kako se ovo zove? Ne znam kako se zove, zaboravio sam. Možda baš sad naletimo na nešto, na neki. Možda na neki iron, neki dijamante, nešto. Evo ono, nešto se brže kopa. Ljudi, evo, ne znam zašto ti rekao da se snimam bilo 15 minuta. Evo, ubrzo ćemo završiti video. I ljudi, evo, ako vam se ovaj video svidio, lajkajte i subscribeajte se. I čao!